Prvom polufinalnom večeri 10. maja u prelijepom italijanskom gradu Torinu počelo je 66. izdanje Eurosonga. Nažalost, predstavnici Hrvatske i Slovenije nisu našli svoje mjesto u finalu. To će u drugoj polufinalnoj večeri 12. maja pokušati izboriti predstavnici 18 zemalja, među kojima su i predstavnica Srbije Konstrakta, koja će nastupati treća po redu, zatim predstavnica Sjeverne Makedonije Andrea, koja nastupa pod rednim brojem 11, te predstavnica Crne Gore Vladana Vučinić. Ona će na scenu izaći kao 15. TV prijenos počinje u 21 sat, a možete ga gledati na YouTube kanalu Eurosonga. A ako pak želite uživati ispred malih ekrana uz glasove domaćih komentatora, evo ko prenosi drugo polufinale i finale. U Hrvatskoj to je HTV1, u Srbiji RTS 1. U Sloveniji drugo polufinale prenosi drugi kanal slovenske televizije, a finale prvi kanal. U Makedoniji makedonska televizija prvi kanal, te u Crnoj Gori prvi kanal državne televizije. Gledaoci u Sloveniji u subotu će od 20 sati moći vidjeti posebnu reportažu iz Torina. Predstavnicama zemalja regije želimo puno sreće, a vama ugodno gledanje i slušanje ovogodišnjeg izbora za najbolju pjesmu Evrope.